Onko na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. Totoka nono tō wakati o te tukuni awi Keda na seni aka trio nando momo i sa nongo lewa. Waini mate ngāni ngā lili. O taki na goe walu na miniti me ono na kaloko. Da rongo da madeani na i matai ni wasi ni rongo me wali songo. Ana kawe ni tūsi tindendai go na vesu reti tinga me wakawa waka madala takatikani a. Dona sa sanga rato waka edhoratiko na First United Methodist Church of Santa Rosa. $5,000 na tikite vesu reti rara mbutuiani. Na wuku ni bibu ke kani bibu ke sanga itiko me woli so na yaya. Waka membaleta na tambara ni Bula me na waka oiani ke na wali Bula lebu mai suwa. Gona ana waka idhurtiko ana waka rawai na katinika dhiu ni singa ni wula kosita te kawutiko ana ndona kaloko na singa lebu ke na 5 na kaloko ana kabi ana rua ndua 5 saiba Giffen Avenue Santa Rosa. $5,000 na tikite. The purpose of this event is to raise essential funds for purchasing vital hospital supplies for CWM Hospital. Meron din totoka tiko kina na Vingarabi na tambana ni Bula kan me bakanin ta sakila ke de tunai tubaki ni Vingarabi era lako durumiti ko mai vitia. Koea na tikite $5,000
Kena i tukutuku matei lalai, rau ni uninge ve tartareani na taliboni vitu, saiba vitu, ruandua vitu, 25 vawalu. Vitu saiba vitu, ruandua vitu, 25 vawalu. Ena ke vitu keani na tikinduango and Facebook page na the Vata na Radio Bula Duavata Facebook page. Tukutuku kataraba visuritira ramba kena nonreto glamorous Vitu Lima Island Night. Nonreto ndanisi ndona songo. Glamorous Vitu Lima Island Night na wakaidhuritiko na wakarawai ni karusanga vulka ono ni singa ni vula okasita wakaidhuritiko na Friedman Event Center ya na ono Vitu ono Mayat Avenue Santa Rosa. $200 na idhurudhuru teka vutiko na songo na tolu na kaloko na kavi kena tini na kaloko na bongi. Vitu walinga na ya Vitu na yawa tolu na kaloko na kavi kena tini na kaloko na bongi. $200 na idhurudhuru Island menu, dinner and drinks, live entertainment, DJ, and so much more. Tukutuku matela lai, raundi ni give tartare ani ke mero ni mbola, na taliboni va lima, ni wasatia vantua lima, walu vitundua ono diwa saiba, se ke ateda dabu, na ono lima saiba vitundua, saiba rua dua saiba se laisane kendrambuka and diwa dua va vitu saiba lima va saiba and again bitali tungani na tikindua and on the Facebook page Radio Bula Duavata Facebook page tukutuku kataraba uti tali tungani tukutuku ya dharati kumai mai lewe na tungani na nonda irang mai vali songo ene kavini kua memboleta tungana singa kite lewu kimdona marama na turanga nita vesuritirara ramba tu ena vakaidhuritiko mai Hawaii singa kite lewu and September na mataini singa karua katolu wakarambuka na batani singa mataiteko ni soto ya na wakaidhuritikina na mbose wakaembaki na HRI Conference Room Laie Shopping Center. Teka butiko na mbose na vitu na kaloko na kabi. Wakarawai na tini na kaloko na mataka kina wana kaloko na kabi wakaidhuritikina na soli na Koko Lolio Kekela Park wayama na Kamehameha Highway mai haula au kila nyunisa na kila tiko na vono yake wakai senga na lenga Google banquet na wakaidhurtiko na ono na kaloko na kavi kina tinikandua na kaloko na mbongi danisi wakai kavi teka buena ono na kaloko na kavi kina tinikandua na kaloko na mbongi na wakaidhurtiko na Honolulu Suite second floor Tapatawa Hilton Hawaiian Village Waikiki $200 na tikite. Singa tambu na wakaidhurtiko na lotu Vata na katoli singa ngona September na katoli singa wakaidhurtiko na lotu Vata teka butiko na rua na kaloko na singa lebu na Kahuku United Methodist Church and Kamehameha Highway mai Kahuku. And tuba erto sambiu te tiko na komiti karto didi waka tiko na singa ke te lebu ni ambaki ang gorona dolu rosanga buluka tolu wakaidhuri tiko mai Laie Hawaii. Mai wakangando tuko na tiko koendona singa binaka dona ngona binaka ni ngande Dengo mandana daka santa daka tunga se vada vapita ngona ni ndo mandakina na kena dawiri I Laie and vula September yana vula ngamingo lomangani vida na madha mingo sa totolo wali tunga na tosa ni ngona se mani songa dava do sa mai lewena tiko se sengai na vudi tiko beka me na tauia butaki ndo ni songo okala ni songo keda tiko na kena inaki tiko na kena ustu ni kena mai tauia butaki se mani davanga na kena tuba na kena usutu na mdo sa sangam beka do wakota mai mena mai kadi wakitiko yani and no de wasiningo na ni rongo mai valdi songo sengani so mina kena mai kadi waki se mani do tiamatiko mai viti Hawaii New Zealand Australia na kai to toka tu kina na vata ngo ni se mati kenda vata kede tu na ve se vura kede sara ni wakota mai and messenger Radio Bula Duavata se ranio ni wakota ngame biau una vuninda kua se ve tupe, pedeli na novo, se vi tale matakimbau, and messenger, karauni na game kadiwa kiwali tuko yani, and Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti kenda vata tiko mai ni sa votongo e tolu na miniti me ono na kaloko. Bula, do bula vinaka na sema tiko mai ne kavini kua wakambula tiko yani ve pita. Okay, pusta e levu bula vinaka les long time sa tikung beka I ve waka nui vinaka tiko yani na kavini kua onu itaka ni ndorna mai sota ni ndona singango wakatelanga kina ve
Josie Waitanga, Bula Vinaka Josie, Bula Vinaka Sistavo, ki Rafi, naka wakalewa na sema tiko mai na kawini kua, wakatalanga kina vi Teresia, Mandingi Mbuli, Bula Vinaka Teresia, Vinaka wakalewa na sema tiko mai Turaki, wakalawa tunan Raki mai Turaki, wakameu na rere mbata mbeka mesa nangoria wakambula tiko yani viki mundo wakatala kina ve Abel Junior mbula vinaka barada wakanduni vinaka tiko yani na kavini kua wakatala kina ve D Lady D mbula vinaka Maramanite wakanduni vinaka tiko yani viki mundo na itoke ni City Level San Francisco wakatala kina ve Takayawa Lambati mbula vinaka Taka mbula vinaka Selina Vatuvoka wakanduni vinaka tiko yani Maramatau Ali Tituin Raki au ni taka ni mbula vinaka tiko mai Petaluma, wakatanga kina ve Kalolaini Beverly, vinaka wakalewa na sema tiko mai Kalolaini, mula vinaka Losalini Mbawale, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, wakambula talitungani ve na Danieli na Matanga, wakanuini vinaka tiko yani na nomundo sema tiko mai na kavini kua, wakambula talitungani ve Teresia, kekemundo na sema tiko mai gorbi Matthew Matai, mai Nauru, wakanuini vinaka tiko yani. Lesi watu aliwali, mbula vinaka lesi sandendeko ni ali mai onu itaka ni ondo mbula vinaka tiko mai Sanangori, wakatala kina vi Penny Toro, ke kimdo ke de Sara na sema tiko mai Sacramento, wakanuni vinaka tiko yani vi kimdo ke de Sara, wakatala kina vi kimdo na vingaravi tiko ngori mai na Valilevu Heart Nursing Home, onu itaka ni ondo mbula vinaka tiko vingaravi tiko ena matan rendendre.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ia sandi na sara nauna to idhimbi tunga na turanga na marama na itae ke warai na sangao na tombalinga. Radio Bula Duavata sa sivitango na ono e na tini na miniti vinaka wakalivu na sema tiko mai e na kavi vinaka ni tusi tendendai au ni taka ni Bula vinaka tiko ni taka talanga ni rongo vinaka tiko yani na bio liva ni Radio Bula Duavata. Se venga na vano ni sema tiko mai kina e na kavi ni kua wakambi mitali tinga vikim ni na wako lori tiko ni nrevo avo ki tiko mbeka venga na vano o ni nrevo tiko kina ni wako lori tiko kina au nui taka ni senga soti ni ni na halo kata tiko baleta na gongo na tiko ni oso ni ngoni sala wakambimbi ve kito e na taini wuruwurongo wakanui ni venaka tiko yani na kavi ni kua wakambula tali tiko na sere kata ravango ve ama seni loli mbula venaka maramana ita wakanui ni venaka tiko yani ve kiomani wakatala kina ve Josie Waitanga kei kosonganga mai verata wena numitikana vikim do Josie na kavini kua senga talani ngule da vitikina head girl my gating bulu vinaka varawanga vo senga talani ngule da vitikina kimun rau na veotini o Lucy ke sevuloni wakanuni vinaka tikana vikim do wakatalanga kina ve noke wanga vo senga ngule da vitikina va vesikula ratukiti vesikula buifong Elliot Fong wakanuni vinaka tikana vikim do ke sara mai na gating road my Haywood wakatelanga kina ve Serra Mbalnadangi ke Vonivate mbale nanga sound rovosoti au wakanuni vinaka tikana vikim do na kavini kua ama seni loli ni mbula vinaka sista vina isi se rovatu wakanuni vinaka tikana vikim do mai San Francisco sangatelanga ngole da vitiko en Serengo o Aquila ngumi au nitaka Aquila ni oni mbula benaka tiko san dende oni ali mai dende oni gelo reitiko au bakambula talitunga yani ve Les Dokona sengatalani ngule da bitikina o Peter Tokei bula benaka ne la chileta vakanuni benaka tiko yani yendur gele oranga ina valnikana vakatalanga kina ve tiko de umba di bula benaka maramatau bula benaka Dean Emily long time au nitaka ni mbula benaka tiko vakambi bitalitunga vikimdo na sema tiko ngori mai Palo Alto ka senga tiko ni ngule da vena serango kimdo na veotini na Dolata tuai Dolata vakambimbi tiko ve maramatau Mother Dolata au ni taka ni andong bula binaka ni tosa binaka talitunga na Vengaravi mai San Francisco and e kavinikua. This is how we handle the station.
some more than I can. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemanda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Nada mo sarama da me huli kina dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka tala tunta wala ko. Kuwertong ko. Kau saya lo wag bengo, kami binaktak. Nakamban binakang ko na heritage link. Mau na binakasarang nga, sengat tali nito na kaya. Wakatara tutu na kena, taka na kena pepo wag ito ta. Kami so mi,
Nda kila kena timber na vaka. Seng tu kena ila boleh waya. Nda samu kena kisi na mani maron kena ngona mojuri paling bula. Kaki vai kabel pada kondo na insuang. Baya sarangana buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e sau mana claim na lo mani rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki oti na polisi ngaya na lenga. Diko na veva se orai. Dawi mati se sianga. Rau sarana bagaleo fo mana telefoni. Text mai ki na mas seiva walu bandua tolu walu lima ena kena itutu kumatalilai. Siang ambega ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buki iko. Girita mai na nitu team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabibu kabagai labo kasi siang ni saumi. Gir mai na ono saiba dua liwa. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai wose yani. Isa tavale
Ana radio Bula Duavata totoka nai tavi se roi ame veratona munre ni dhangi ke ngusu i tuwa. Kata me kena ngune sa sivatonga na ono e na rostanga vulu ka diwa na miniti. Wikim do na ndau wakamure tiko na radio Bula Duavata na nanda Vata na Facebook page. O ni sana rere rere tiko mbeka kena na dona i labe ni isau ni kena wakabu ta kena passport sentanga ile ki sanga wakandua mendua na passport baleta nindo lebutu na kena vitala noa lebu na kai senga ni matata lebu mbeka na kai senga tu nindo dondo no senga nindo undina do we dala titu mbeka so e dala sartunga na itukutuku erando wakandeo taka politiko mai ia wikim do na sembera tiko ni sisikoba yani na nonda na Facebook page sena na radio Bula Duavata Facebook page ka wambita tiko ni kina ni tukutuku e wakar mai arto mai wakaritaka tiko na tambana ni Dhurubanua me na Nondabanua Fiji Immigration Department member letter tiko nga na isau ni passport na kena na isau ni passport ili buti umbeka na kena vital noa ia ngo na kena ndinango na kena ka ndinango na numa meu wilika mantangayani meu wasia mantangayani vikim ni ka oni sembera tiko ni se rongoda se oni se reida se oni se wilika e wa tiko ngo na kena lako ke waka Memboleta tiko na passport ordinary processing new or renewal kavo se ndua mengela ki wakabo itaki e ruana rau tinikan $2.05 na sende ruana rau tinikan $2.05 $211.05 ana ilawa ni viti kena balambali donan rau wakadada tiumbek ngana ilawa ni Merika yana passport se mele wahu itaki ndona passport ndona passport wau se mola ki wakabu itaki na nomo passport renewal $211.05 ia o tia ke wakai mani o wina kata me wakatotolo taki e ndona nomo passport se me kena wakabu itaki me la ki wakatotolo taki urgent processing fee for new or renewal e ruanan rau $10 tinikalima ruanan rau $10 tinikalima e senga ni matatawi au na ruanan rau $10 ngoa mengai kuri ni ruanan rau tinikandua ya se sa kuesaranga ya ruanan rau $10 wale tonga ngo urgent processing fee new or renewal emergency passport ake wakai wakatotola takin dona passport toto watangana keni sauya ruanan rau $10 tinikalima na sende ordinary processing e ruanan rau $9.3 $8 ake wakame wakatotolo taki sarangai sena emergency passport yo wakambuta ana emergency passport e senga ni sakoa yana ronina oti mono mai kutataleani na kena kandina go emergency me ramandanga kina na namubibu kayaki ordinary processing is $263.80 na ilawa ni viti oni taka ni sana matata tiko yani tukutuku mai veratona tambana ni Dhurubanua mai na Nondabanua sena Fiji Immigration Department. Ke wakai senga ni matata ni ngai sikoba yani na nonda Vata ngango Radio Bula Duavata Facebook page mbiutale tonga ni kena na ilabe ya na ilabe ni isau kaungai wili ka otioni wili ka otitiko yani o yai ronan rau tinikan $2.05 na sente ke wakai wina kata min dona nomo passport se me laki wakabutaki and dona passport
new passport application or renewal, $211.05 na ilawa ni viti. Tutaka ni sana matata tiko ya anda ngai vei tukutuku ni taka toka ya ni songa ni tukutuku ewe nakamenda na kilatu baleta ni libu tiko na tukutuku senga ni ndaundina e ndaudha wiri e totolo talangana kia na vito se ake ko ya ake bakateu sarongo na kia na kandina e nonde tui tabi me tona wasia tiko ya ni samai votonga rosa nga vulka vito na beniti me vito na kaloko e na kavive na kanitu sita ndendai mataini singa ni vuloko sita wakame rendre tiko na nongu thingoma ni sa matai talitu ni singa ni vuloko sita ngo sa totolo wali tungana toso ni ambaki ia wakanu ni venaka tiko da wakami ni venaka tiko mandanga se vadava sa nda dhawa talitiko mengo endo na vula vou au be wakambula tikani ve waisea bushanti bula venaka waisea se masar tiko mai Naui Island savu ke Maureen Fong Drambula venaka na ve wakani au be wakambula talitunga ve Elesi Wong venaka wakalevu na se matiko mai mai tonga na ngavoka ndombula venaka Shane Vakanes nimbula vinaka Shane Vakanuni vinaka tikani Kemuni sista o kemuni mbekangori wakambula talitungani ve naimbuka tuiono vinaka vakaliu na sema tiko mai mai manodha na usori o titokana vasingaliu dhambeka vasingaliu vikimdo mai manodha vakanuni vinaka tikani ana kavini kua via vena numi tiko mai naimbuka vikimdo gedesarna timi ni Unique Blinds Operations kana numi talitunga na numi talinga orto na nona vitinani orto sema tiko mai Vata ndombula vinaka na vitinani mai Vata vinaka vakaliu naimbuka na sama tiko mai na radio Bula Duavata kiritunga ke o nisember ni wasea se o nisember ni talitaka na nito Facebook page ke ranyo ninga wasea toka yani ndo toka na like ndo makasara en buke bakalebu na vingarabi tiko yani na radio Bula Duavata na visinga wakambula talitunga na vi Josie Waitanga vinaka bakalebu na sama tiko mai Josie Daniel au sana senga mandangani tobole amiu dabutana damuni au sa rongani na dabutana Daniel denange ronga da na nungu na sanga amiu dabutana karuni damuni wakanu ni vena kitikani Daniel venga na vno ni sema tiko mekina ene kavini kua kono veva kambula talitangani vitina iluvu kupu bula venaka by no qualifa tonga tapu wakanu ni vena kitikani tina iluvu au ni takani ni bula venaka tiko veva kambula talitangavi kemni ke sara na wakauloriti and kavini koa sa sanga tiko mbeka dakadaka se sa suka tiko mbeka na dakadaka sa sanga tiko ivale gome na nomu ni talitungani bula vinaka radio Bula Duavata sawatunga rusanga vulu ka 5 miniti me vito na kalako Sipi
Na nonda biti, ke ngasini wuli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule, veke mundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa lebu ni bakaromboka, veke mundo mai viti. Ena Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata. Endona mate kuniti wale wabeke andamana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na wakani sena sotini kene wakatakele kila se symptoms wakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Ira tō mai Kauti Keda tiko ani wakamalua nei kawe nei tusi tendendai na mataini singa ni wula kusita nei laulau na ndela i sea hei talanoa ni vola singa. Auri taka ni rongavinaka tiko ani na biolibiliva ni radio Bula Duavata se venga na wano ni sema tiko mai kina nei kawe ni kua ve kia mdona senge sema wau tiko mai senge matai tiko beka ni ngauna do so tapa mai kina na radio Bula Duavata kera tiko ngā kera ninge ndu tiko ngā share ndona like do makasara. Na pepu kisara tiko bakalevu kena ndo mai garawi tiko na nonda programa se na watawatongo na nonda mai sema tiko na visinga na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai. Totolo sara tiko na toso ni linga ni kaloko, toso ni ngauna, na matai ni singa ni vuloko sita. Na singa ni kua, na tonga i tiko ni vola tukutuku ni vola ni tukutuku ni vingauna, na wano levungo Amerika, wambota na burubura talambek nga, ni kua matai ni singa, mendua na presidendi, do na presidendi wakadengu, na presidendi ka vingarawi tiko nongo, go sengi matai ni ngona mendua na presidendi wango, na mai beita ki tiko kina na nona basuka e vana lawa liliu toka sena felonies na indictment ni kua na presidenti wakadengo Donald Trump e wawakandua ka tuku ni tiko na singa lotu lewu me sana gairere ni kine wali vele wai ni kua sa mai wakandita kini sa mbeita ki o koia na vana lawa liliwoya koia o tuku ni tiko kina ni kua na batai ni singa ni vuloko sita na tonga i tiko ni vola tuku ni venga o nai na wano lewongo o Amerika o waka sama takali stali tiko na vida na madha sawa tia tambaka tiko ni tupe ndua na motoka sa nrewa tiki koia ngā wakate ki koia na sa reida tiko na weekend to na sa nrewa wapo ki tiko na wano lewongo Amerika tosa na reida tiko lewona ngona tosa tawa tiko ia sa wā tiko ia ni tosa ni ngauna sa lako tiko na motoka senga ni ndan nrewa taka sa nrewa tiki koia ngā wakate ki koia o tia na vida na lewona kaundo wase tiko ia ni me mbaleta tiko na tosa ni ngauna dona kai dana rongoda tiko waka lewongo na AI ia na artificial intelligence o kia ndanda kila na bosambeka ndanda kila and sando rongo da tumbeka mai viti o yana robot ia go na artificial intelligence lebu sarna tambana ni vengaravi na loma ni vida na mbaki mengo sanda na reida tiko kina waka lebu ni sar lebu na vanu e sarna vengaravi tiko ne na vida na madha sawati o wase tiko yani ni ndona volnikana sa senga ni waka samataka rotingo na dhani volnikana go na fast food waka na McDonald's na Taco Bell e vātiko ia na vanua na walikana wau ia e sarto wakaianga taka tiko na goe te upu tiko me LA to sa wakaianga taka tiko na artificial intelligence and a robot me rau ni wakatotolo taka na wingarawi weira karalako ia ni goa na nonratu tambana ni drive-thru e sa wātiko ia ni kua e waka meo kurambui taka nungu lako tiko mai warongoda tiko mai na news e ndon na kainga iwi talno taki tiko na news ni kua ni goa e sa tiko wutiko e sona vanua ni goa wekenda tona marama tondu lako tondu tali takatu me tō lako e ani na wano ni le dhaka na linganda tō, mbor na linganda tō, manicure na nail salon, na nail salon. Na be wano vai ai, sana wano era sa waka ritaka tiko ni sa waka tobole tiko kina, na misi ni, sa na robots and artificial intelligence, e sa waka tobole tiko kina, mera sa mboro na linganda. Waka samataka madea, sa na mboro na linganda ira na robot na misi ni, Io, via vera wakalilai na weka erto waka madala taka tiko na vital no taka tiko ngo ni tiko ngā na robots and artificial intelligence e mbuli waka tamba kindua memba leta ngā na kena borna linganda ia otia sangeli porokaramu taki me rao ni na mbita ni wango na linganda kila wikento na sando do lako asumai na nail salon tona kila tiko na kai ndo li dhaka wikento tau na gels and na cuticles na kawaya meli samaki na linganda
na beka matela lai rando boli taka mai se rando tukuna mai beke ando irana oirana do venga ravitikina waka lewu tiko virana Vietnamese rando mai venga ravitiko and na nail salon sawa tiko ne ana tos ninga ona nando na singa ikuna ge lako ani na mo nail salon sa andami toko mikin na misini o sana limbitanga na lingamu me na mboro na lingamu ai ko sana ge tambaka nga na ka ngan driver waka na gel so we can na gel sana acrylic me limbore dake na waka na paste ko yange mbore ani na gel iko sana ge tambaka nga sana ge daka kia dona ka na roni tukune kia na rere na via totolo dake beka e na rere tale beka e na senga so tini so sae to sandu ki latu na vono levu na nail salon to lako ni kina go watu na marketinika na nonra sandu vi tala no tu na orto vi tala no nga norto vosa to senga ni kawita ki kenda to sono ngone sambundu vochi indi na ni to lako ani me to kila waka iku be lako boli relax waka dengo daka ngana boronga na linga to mai me kunindo na rorongo me yo irango ese sonango nere seng sarang do bakasa mata kana tambanea o ira sange do bosa tonga na non rabi bosa ki toka na non rabosa sonango na rani rawani ratosa na kaseti kenda to beka den dua sana tolakani na toli milimbor na linga to sana ndabi toka mena misini endona kauro ni na waka deitaka ni na to na senga soti na koskosawa ka tu wakila tu ngonongo na nail salon tondo la ko ni kina songa na ka adu tu na ngonongo sana sana dina takatiko na toso ni ngauna o kento tu talenga me tu sana go with the flow tiko na ngonongo ke waka tu na bese tiko se tu senga ni na via toso wata tiko kento tu nga tu na gira rao tiko kina watiko na toso ni ngauna songa na ka me o se tu ka ni na radio Bula Duavata me wakabura baka sama tu sana kami tu na yandra ravitiko kina me kani kua ni kani kurambu ni tonge lako ani dona vanua sa tawa ki kenda tu me ki andona misini se na robots and artificial intelligence tona ge lakani o iyo ngona ka tuku ni tiko me na radio Bula Duavata o tongo e vana miniti me vitu na kaloko hena kavi me na kani tusi tendai do talemando non dei taviser ni berni ndaga i viva kamoe de takitiko i na sere kataravango dona serengo sa tali taki sartinga waka levu na vanua nda sa rida ni sa wakatangi taki tu kina ia ono numa miu wakatangi taki talamatanga ini na mbongi ni kua ni berni ndagai mai be waka mo de taki kono be waka mbula tiko na sere kataravango be Rusia te ratukana ni mbula vinaka Rusia te vinaka waka levu na sema tiko mai na mbula place o yavi mai lotoka wakatalanga kina ve kimdo ke de sarna sema tiko ngori mai nandawa mbula vinaka karua ema buninda kua Josie Waitanga, vinaka wakalevu, sign language ngai. Vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua, wakambula tala tingani vi Mrs. Titilia na itini, wakanuni vinaka tiko ani vi kimdo, na kavi ni kua, wakatal ngā kina vi do o kereme do mande wangalala ki Joy Berry mai na nota to Vata marabu lingani nimbula vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua mai tavi uni wakanuni vinaka tiko ani vikim do senga talani ngole da vitiko na serengo banjo cool breeze vinaka wakalevu mai tavi rua vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua timodhi sau leka nimbula vinaka John Ratu vinaka na sema tiko mai wakatalanga kina vikim do mai Seattle bula vinaka Shane sista wakanuni vinaka tiko ni na kavini kua John Ratu vinaka na sema tiko mai ndawa na tewa vano levu ndo mbula vinaka senga talanga ni ngule da vitikino kimdo na sema tiko ngori mai nuku alofa tonga tapu mbula vinaka tinai lubu kupu baka nuni vinaka tiko yani wakatalanga kina vi Daniel mai na nausori minibus stand ndo mbula vinaka Anna Rose wakamu ni kila vinaka sartanga mai wakanuni vinaka tikani vikimdo bula vinaka sista vuki raf wakanuni vinaka talitinga yani vikimro wakaviti nani na kavini kua wakambibiti kuna vena no miongoa ve sevu ke Lucy onitaka ni bula vinaka tiko mai na Gading Road Haywood. Hauna uta
Wapera tōna wonga ni ua ke thakau e ane. Tala noa ke Lucy, sona tala noa anda rongoda. And the sanga nikila indina se sanga. Yeah, go and dona tala noa indina. Uwa kasama taka liu stali dona ngone dona mbake wa rongoda dona sere. Sambo do tukuna ngā nungu ngone leo the kachi dha Sambo kachi dha indina na ngangani serea. O tia utarongasar na dhurubo kua langata. O sanga ni kila o dhea bola mai o kona dhuruvungo mai langata o kona sere o sangi terungu hei e wakatha na sere ngona i tal no ki dhe o dona kana nungu via kila na i tal no ki dhe ke tūna koe seanga ngo e bola i wali tunga o senga mante ni kila e ndina se senga benga ni via tukana mai via o i tal no ki dhe ia na lei Lucy tala no ndina kamkamida ndina na kena i tini wakambula tikani via kimrora via o tini ana kawini kua samai dhawa talitunga i kena no ngona Vata ana kawini naka ni tusi te ndai ka waka Bula tikani vi kumni sege se mo tiko mai vi kumni oni na geli ronga de talembeka na porokaramongo na ndo talangona na numo tiko ki tu tiko talanga na ni to Vata na YouTube channel ra ni geli ronga de tiko kina ke waka ni ndo dala tamai ni tik tiko ni porokaramu se so beka na wetala no endo baka duri na the porokaramu ni visinga ni dalata ninge sikova ya ni na Radio Bula Duavata YouTube channel endo tiko talanga ni kina na tala noa ke de sara. Samai dhawa tikuna nanda ngona Vata nei kawini kua, no muni tokaningo una buninda kua, au sana mai ta tau toka ke, waka nui ni binaka ni na maroi tikuna mbula nei kawini kua, ni nandua nei kawi binaka wikanda nei kawini kua, singa lewu ni kua, mataka ni kua, mboge lewu ni kua, na wuku ni vili niu, se tawidawanga e ngarawi tiko, waka nui ni binaka tiko e ani, dananga me verongo din doma tali tiko ke, ni nanga me verongo din doma tiko ke tupe, e nei kawini mataka. Me dhawa nangono ya, ni te wakadengo takamanda. No
Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talongon na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Okay, lalabaw sili nunggu gabo ka boka. Bata pa kanisamo lang dito nang dito ka. No bitaw ni signal lalo to sunan tang gabo ka boka. So ba sini nakit lalo tal gabo. Ni Bula Duavata. Sama mai kawasean in a radio Bula Duavata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka bay kema dawa ya Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaboro Hawaii bay kema dawa biti. Radio Bula Duavata San Francisco.